Uganda na Congo bafashe icyemezo cyo gusubukura umushinga wo kubaka umuhanda uva Kasindi ugana Beni bakomeza ugera Butembo. Ibi byabaye ubwo umushyikiranganje w'ibikorwa remezo n'ubwikorezi wa Uganda Batumba Wamala yageraga umupaka wa Kasindi Rubirira muri teritwari ya Beni ho muri Kivu ya ruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ahurira na guverineri wa Kivu ya ruguru General Major Kakule Somo. Imirimo y'ubwubatsi ikorwa na Dot Service, iyi ikaba ari impuho ya Museveni ariko yitirirwa ko ari y'Abahinde bane ari bo Venugopal Rao, Esquire Reddy, Arasar Reddy na Komi Reddy. Mu gihe iyi Dot Services yahabwaga ikiraka cyo kubaka uyu muhanda wa Kasindi Beni Butembo mu ibanga rikomeye, Museveni yasabye Tshisekedi ko yaha iyi Dot Services ibirombe biherereye mu ntara ya Maniema bikungahaye ku gugu zizwi nka T3 arizo Tini, Tantano na Tungsten. Museveni kandi yasabye Tshisekedi ko yanaha iyi Dot Services ibirombe bya zahabu. Kuri ubu iyi Dot Services irimo gushaka uko yakubaka uruganda ruyungurura kandi rugatunganya izi ngugu aho nyine muri Maniema. Umuntu yakwibutsa ko muri bimwe byatumye Kagame yubura intambara muri Congo harimo ko yabonaga aya masezerano hagati ya Museveni na Tshisekedi habangamiye inyungu ze muri Congo zishingiye ku bucuruzi bucungira ku gusahura ingugu za Congo. Kubaka uyu muhanda bivuga ko ingugu zicukurwa muri Congo zajya zicishwa muri Uganda aho kunyuzwa mu Rwanda nk'uko bisanzwe. Museveni nawe ari gutanguranwa n'Abanyamerika nabo bashaka kubaka umuhanda wa gari ya moshi uzanyura muri Kivu zombi ugakomeza muri Maniema, Tanganyika naho Katanga ugahura n'umuhanda wa gari ya moshi w'umuhora wa Lobito. Mu gihe umuhungu wa Museveni umuyobozi Kainerugaba Adahwema ugaragaza ko ashyigikiye M23 na Kagame mu ntambara bashoje kuri Congo, Museveni we ari gusinyana amasezerano na leta nyine ya Congo ihanganye na Kagame ku rugamba. Byageze n'aho Congo ibaza Uganda niba ibi byamuzi byo gushyigikira Kagame, Uganda ibasubiza ko badakwiye kwishinga amagambo ya Muhozi nayo umujyanama we Andereya Mwenda. Ariko Congo yashizwe kuko yashingiye ku byegeranyo bya Loni byerekana ko Uganda iha ubufasha M23 mu bya gisirikare no mu by'ibikoresho ndetse n'intwaro. Congo ikomeza ivuga ko niyo Uganda ivuga ko idashyigikiye M23 ariko ntiyayamagana. Hari ubufasha iha leta ya Congo bwo kurwanya M23 kandi leta ya Congo yo iha ubufasha Uganda bwo kurwanya ADF. Aravuga ko ibi Uganda ibikorera kwihimura kuri Kagame nyuma y'uko isimu ya Muhozi Kainerugaba yiyoboye i Kigali, aho Muhozi yari yagiye kubaza Kagame impamvu ingabo za Kagame ziri kubuza iza Uganda kwinjira mu mujyi wa Goma no gukomeza bagana Bukavu. Uganda kandi ifite ikibazo cy'aho Makenga aherereye kugeza ubu. Ibi rero tukazaba tuzabibabwiraho uburyo burambuye mu minsi iri imbere. Uko biri kose abantu baribaza impamvu Wamala Katumba atasinyanye amasezerano na guverineri yashyizweho na M23 ari Colonel Bahati Musanga. Ese Museveni yaba hari icyo azi ko M23 na Kagame bagiye gutsinda uruhenu bakirukanwa muri Kivu? None Museveni akaba ahisemo gukorana na leta ya Congo hakiri kare. Uko biri kose M23 na Kagame ubu baravuga ko bashaka gufata umujyi wa Butembo. Abaturage bavuze ko inyeshyamba zishyigikiwe n'u Rwanda arizo M23 zisa n'izerekeza muri uyu mujyi wa gatatu ukomeye mu burasirazuba bwa Congo ari wo nyine wa Butembo. Ubu kandi igitutu mpuzamahanga cyazamutse kubera kwaguka kwa M23 mu karere gakungahaye ku bucukuzi n'amabuye y'agaciro y'ingenzi mu ikoranabuhanga ku isi. M23 na RDF zagabye igitero ku birindiro byose by'ingabo za Congo umuhanda ujya Butembo, umujyi utuwe n'abantu barenga 150. Ubundi Butembo iri nko mu birometero 210 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma.
umujyi utuwe n'abantu barenga ubundi miliyoni 2, inyeshyamba za M23 na RDF bafashe ukwezi gushize bakicamo n'abasivili bagera ku 3,000. Gusatira Butembo bisobanura ko Kagame azaba agenzura amajyaruguru n'amajyepfo ya Goma, cyane cyane ko Kagame yafashe n'umujyi wa Bukavu nyine uri hafi y'Uburundi. Aka karere Butembo iherereyemo gakungahaye cyane kuri zahabu na coltan. Iyo coltan rero ikaba ari n'ingenzi mu gukora ibyo bita capacitors zo mu bikoresho bya electronique nka mudasobwa na telefone. Mu gihe no gutangatanga mu rwego rwo kubizamo umushinga wa Amerika wo kubaka gari ya moshi, Kagame yigaruriye umujyi wa Kamanyura mu birometero 5 mu majyepfo ya Bukavu. Kagame yagaragaje ko azakomeza kujya no mu birometero 25 mu majyepfo agana mu gufata umujyi wa Uvira. Ubu ngubu turimo kuvugana, abasirikare ba Kagame bamaze kugera mu bice bya Minembwe na Murenge, aho bateganya ko bazahura n'abaturutse mu majyaruguru maze bagatera umujyi wa Uvira utangatanze nk'uko babigenjeje batera umujyi wa Goma. Uretse gushinga M23 kandi Museveni na Kagame banashinze indi mitwe irenga 100 yitwaje intwaro bahatanira kugenzura amamiliyaridi y'amadolari babitse mu butunzi bw'amabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwa Kongo. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga ko izo M23 zishyigikiwe n'ingabo zigera ku 4,000 ziturutse mu Rwanda, ndetse rimwe na rimwe zikaba zarahize ko zizagenda kugera no mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa uri kilometero birenga 1,000. Abanyekongo bafite impungenge ko bari mu kaga ko guhura n'ibibazo nk'ibyo muri Goma, aho ingabo za Kagame ziri guhitana ubuzima bw'abantu b'inzirakarengane. Kugeza ubu umujyi wa Lubero uri ku nzira igana Butembo wagoswe impande zose uko ari 3 na RDF na M23. Kagame we icyo atumbereye ni ingufu za politiki n'ubukungu. Kagame arashaka gukora ibarura kandi ngo ry'abaturage ahantu hose yafashe uruhu rwo kwerekana ko ari uhagenzura. Serivisi z'ubwato yarazisubukuye hagati ya Goma na Bukavu kugira ngo yereke leta ya Kongo ko gufunga ikigo cy'indege cya Goma bitamubuza ko abantu bagenda kandi binjira banasohoka muri imijyi yombi ya Goma na Bukavu. Abasesenguzi bavuga ko Kagame akoresha urwitwazo rwo kurengera abatutsi ubona ko asaba umutungo wa Kongo. Izo nzitwazo za Kagame ziri mu byatumye ibiro by'ububanyi n'amahanga by'Ubwongereza byamagana ambasaderi w'u Rwanda Irondere ahabwa itangazo ryamagana Kagame bavuga ko ahonyora bitemewe ubusugire bwa Kongo. Iri tangazo kandi ryongeraho ko Kagame agomba guhita kuri ingabo ze zose ubutaka bwa Kongo. Mu gihe turimo gutegura iki kiganiro, n'amakuru yaje kumenyekana ko ibihugu by'Uburayi bushobora kuza gucya nabyo byafatiye ibihano abantu bagera ku 9 bari mu buyobozi bukomeye bwa gisirikare n'ubwa gisivili mu ngoma ya Kagame. Kugeza ubu rero Kagame yirinze kugira icyo abivugaho, ahubwo ahitamo kwitotombera Ububiligi. Kagame amaze igihe ateza imvururu mu burasirazuba bwa Kongo, akura abantu mu byabo barenga 6 miliyoni, kandi ari nako atera ibibazo bikomeye by'ubutabazi bw'isi. Nubwo Uganda yo iri gusinya aya masezerano na Kongo, Kagame arakomeza kwerekeza mu majyaruguru nako satira umupaka wa Uganda. Kagame ashaka kandi gufata n'umujyi wa Bunia. Uganda yo yavuze ko igamije kurwanya ihohotera rikorwa n'imitwe yitwaje intwaro, kandi ko yohereje ingabo zayo muri Kongo by'umwihariko yamaze kubyumvikanaho na guverinoma y'i Kinshasa. Wa kabiri kandi umuyobozi w'umuryango w'abibumbye uharanira uburenganzira bwa muntu yashinje M23 n'ingoma ya Kagame kwica abana no gutera ibitero, ndetse no kwinjira mu bitaro n'ububiko bubika imfashanyo z'ubutabazi bakahasahura. Rogaratorok mu ijambo rye yavuze ko ibiro bye byemeje ko M23 na RDF nyuma yo kwinjira mu mujyi wa Bukavu batangiye kwica inzirakarengane zirimo n'abana, babishyira ngo babasanze bafite intwaro. Niba rero intambara irimbanyije, Museveni we
areba niba yakubaka. Nk'uko leta ya Uganda yabivuze, uyu mushinga usubukuwe mu rwego rwo gutsura umubano na Congo na Uganda. Umushyikiranganje w'ibikorwa remezo n'ubwikorezi wa Uganda Gatumba Wamala yagiye ibi ababikorera ku mupaka. Gatumba Wamala agezeyo yakiriwe na guverineri wa Kivu ya ruguru General Major Kakule Somo. Leta ya Congo yo yongeyeho ko ari ikimenyetso cyerekana ingamba zitajegajega zo gushimangira ubutwererane bw'ibihugu byombi. Mu byo Gatumba Wamala yavuze harimo ko bagomba gusubukura ibikorwa byo kubaka uwo muhanda wa Kasindi Beni na kugera i Butembo. Byari byarahagaritswe n'intambara ya Kagame yashoje muri Congo ikinze inyuma ya M23. Gatumba Wamala yagiye muri Congo rero kandi akaganira na guverineri Kakule Somo wo ku ruhande rwa leta ya Congo, yerekana ko Uganda ishyigikiye ko uyu mushinga usubukurwa nk'uko byari intego ya Felix Tshisekedi na Yoweri Kaguta Museveni igihe batangizaga imirimo yo kubaka uyu muhanda mu mwaka w'2021. Gusa abantu bakomeje kubaza niba Museveni ashaka kubaka mu rwego rwo gufatanya na leta ya Congo, cyangwa se niba Museveni ashaka kubaka mu rwego rwo kubona inzira yo gusahura Congo, cyangwa se uyu Museveni ashobora ngo kuba abikorera gushaka gutanguranwa n'Abanyamerika. Harimo no kwibazwa niba uwo muhanda uzubakwa mu gihe amabombe ya RDF arimo kuvuza ubuhuha muri ako karere ari nako akibintu. Ubundi ibi ngibi ni ukubitega amaso ukazareba iyo bizagana. Nk'uko umunyarwanda yabivuze, ibera kurora. Natwe rero tuti musigarane amahoro n'urugwiro.